upate kura, lazima hiyo tabia ikome leo. Wale ambao wanachochea wananchi kuumizana, kwa sababu wakati wanaumizana wewe hauko pale, mke wako hayuko pale, mtoto wako hayuko pale, unaacha maskini kuuana. Wale wote ambao wanachochea uhalifu nitawakamata, na niko na information. Ndugu yangu, tutakukamata na tutakupeleka mahakamani, utastakiwa. Wazee, viongozi wa jamii, hule anachochea raia, tutawakamata pia, tutawashtaki. Maofisa wa serikali, ukiwa ofisa wa serikali, uwe assistant chief ama ofisa wowote wa utawala, uwe afisa uwe afisa wa mashamba, uwe afisa wa survey. Jambo la kwanza, officers wote wa serikali mjiondoe katika maneno ya siasa. Sisi hatufanyi siasa, kazi yetu ni kulinda usalama wa hao wananchi.